Bafethu genani sizohleka kulezi konke ngifuna mina sihlebe focusani. Hey, hayi sana silele emsebenzini singomama Gobhozi, indaba zabantu siziva ngabantu bazo ayisithi abaza nendaba zabo. Umpilo Mseleko njengoba nimbona apha ke guys ebe live namhlanje the 13th of May. Ethetha ke ngento yomitha kwakhe. Ewe ndithe Umpilo nothi usine bethuna ndiyazi besanokuthiwa usine upregnant Umpilo Mseleko. Molweni ndinamkela kumama Gobhozi TV. Seniyibonile title ye video, seniyibonile ne thumbnail. So ke andizobe ndiwaste ixesha lenu njengoba besibhizi ke celebrating uba Umpilo ube uyagraduate hanana kuvele enye ngoku eyoba pregnant kukaMpilo nento zohlalisana kwakhe. So ke kule live nanko ebhizi ke ethetha ngalomba. Ngizokhali bani phezulu khadi. God, beke sikizotshela nenza thina ngathuki. Okay, iba phezulu khadi. Phezulu khadi ibadi tshela ukuthi imusnena. Imusne mina ngisho mina thiwa mina ngimithi siqala thiwa one job ngigraduateile ngifundiswe indoda engangihlala nayo eThekwini. Mina thiwa ngifundiswe indoda ukuthi nangisenabazali mina shothi abazali bami bashona, they went to God. Ngifundiswe indoda engangihlala nayo eThekwini, which is crazy to me because khona abantu abangaziyo engangihlala naberes. Yeke le sekuve kwathiwa ngimithi ubaba dinakile amalobola ngaze kwathini kwangathangani. And now unfortunately sebefakile umuntu yabo kuyona lonto leyo ebhaliwe. Nizoyibona isazohlangana mhlawumbe sezodoma. Khona isithombe sami where I was with a friend of mine at the time. So sashaya isithombe ukuthi ke phela umuntu akasebenzisani kushuthi ke kube cozy ke kushuthi. But my chat is it's fine. I like this Tom. It doesn't even matter because it's not that serious, guys. It's Tom says sichile. Ngidid ukuthi mina thiwa ngafundiswa umuntu osilisa mina. Ongeyena ubaba wami. Ekangipithe hi guys. Yabona ke le post guys khange ndiyifumane, otherwise ngendiyifakile apha ke sayifundani sonke and aqonda andizobe ndiwaste kwa ixesha lam ngoba ke bubuxoki. And I can guarantee into yoba Facebook besikhe sayithetha ke into kaFacebook sathi yo uFacebook namanga. Hey kuyaxoxwa kwaFacebook sana umuntu vele avuke nje athi make up a story sana out of the blue. So ke Umpilo uyachaza ba ayikho yonke lonto leyo and uthi sana umama khena uMakhumalo ke because uthe umama enhlala naye wayengasoza avumela into enjalo sana wayengambulala ngoba ude achaze ke noba uMakhumalo bekwazi ba avele afike nje eRes apho ebehlala khona esikolweni unannounced. Uthi ke ngabazali bakhe ke abazali bakhe bekwazi uvele bafike eRes unannounced and futhi napha eRes ibehlala most nezinye students ebezinongena even kule live le abekuyo zichaze comment section ba ayikho lonto leyo ba yena Umpilo Ntle ebehlalisana nomuntu ongutata okuthiwa ebembhatalela ke ne-fees zakhe. Wade wabuza ke kule live as eqhubekeka ke uba so inoba ebephike ngokulotata xa se ebegraduate ngoba kaloku njengomuntu ebefanda ebhatala izifundo bekufanele ba abe khona. Esana kwade kwathiwa utata uMusa Mseleko akawavuma ngamalobola. Nimvile mos esitsho Umpilo ba utata yakhe uye akawavuma amalobola caba inoba ke lo tata umfundisileyo wagraduate inoba wathi ke mabachate kaloku sana akanothi emfundisile amyeke. So kuthiwa ke utata yakhe ke khange awavume amalobola. Yonke lonto leyo uthi Umpilo ayikho. Hey, hayi bethunani bayikhona ke yonke lento besawufane sithi we cannot wait uyibona kwizingane zesithembu but ngelishwa lethu ke sana ayikho, akukho drama. Inkosi kakhulu xa uthini bukele le video bethunani khanitsho nani uba nicinga ntoni ngayo kunye nabantu bakaFacebook bethunani. Hey, hayi sana bayakwazi uyipheka into jonga bayalipheka ulwimi. Umama Gobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.